Včasih je treba iti. A ne? Not excited. Not excited? Why not? You go to the sea, Urška, to the sea. To je edino, kar mi reče, ajde. Gremo s to prvo rundo most. To milijon ljudi, ki gre nekam. Kje je Miško? Evo Miško ta. In mama. Zdaj te bo ati napadel. Ampak ni nič. Ne, vse je bilo v redu. Cela družinica je tam prišla. Ja, da greva. Ja, ti jopke kažeš, ne? Ja, jopke. Ampak vsi so prišli. Cela družinica. Ja. Ja. Ja, pač ne moram, če mi pokažeš zobe, biti sproščena. Jaz ne vem, ali pa. Ne mu daj roke, Samo tako mu dajem. ja, da te lahko grizne. Tako. Viš da. Težko se je posloviti. Vsakič podoživim prvotno selitev. Vse po navodilih narejen. Vsakič imam ta občutek. Treba si vzeti čas za te prehode, ko greš iz enega konca na drug konc. To sem zdaj se naučil v zadnjih letih, da je to pomembno. In zato si zdaj vedno vzamem tako minutko tle, da se poslovim. Ker nikoli ne veš, kdaj je neki zadnjič. Dobro. Gremo na morje. To res niso neke vonjave. Veganega hrana. Fant moj. Če sta ful jedla z mamico, pa meni prej. To bom tle pustil. Bo je že pojedala. Ja.
Mi sad idemo, znaš. Ane, uljepša si. Uljepša si nam. Papa. 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 Da se boš poslovil? Tega nisem jaz dala prej. What? Ajde, to je. Ciao Mikey. Ciao. Ne marke imaš ti? Hoće se ustane. Ti tu makar zanimaj.
Mi spiace Sejt. Bolj si ti tak zjutraj. Zdaj je res vse pospravljeno. Zato sem to naredil, da je lažje. Ti je kul za krema. Ja. Vse prav, vse je težko in je bilo zelo lepo. Se mi je vedno težko iti stran. Very much gužva. Mi spiace Sejt. Kaj, ti bi ustavil? Ja? Prej sem tako pomirjena. Jaz grem zdaj v frizer. Ne? Ja. Bom probal najti tega resnega frizerja, da pol ne dajem v Ljubljani 35 evrov. Boš probal če za 25 marč, ne pa. Lahko boš le, ko imaš otroka pa. Ja.
palačinke gor. Ful lep je. Čilu, frizer. Če ga imam, aha, tako na netu, mnenje. Aida. Aida. Okej. Uči, hodja. Ha? Trenut si padel. Ne. Ja. Daj še malo odpri. Da si igral in spodrsnil in sem dol padel. Se razbol. Jaz sem bila pa drva in sem si drva na glavo. In je to ostalo. Ja. Tisto. Pa to tudi. Aja, vse klefasom. Dost nespremenjen tam. Ari? A Dađo je pa tle živel. Dađa pomeni stric po mamini strani, a ne? Zdaj vrneš k frizerju. Pa sam sem se obrnil, da te posnamim, preden greš not. Prej. Barba. A neham snimat. Dobar dan. To nisam. Tu je mlađi brat za... Aha. Balsiri ono za unutarnje. Malo da skratiš, malo. Ja volim ovdje da mi se skrati, ovdje mi ostaje zato što ćelalim i onda ne imam šta da vučem nastup. Odakle uspeš žena? Ona je Slovenka. Slovenije sa Bleda. Razumijem sve. Tamo ima riboja, on je ljubkaraja, plivoja. Smetao te ako se malo snima. Ja sam inače medijska ličnost. Gdje si? Ja sam statirao. Statirao? Aha. I ja sam isto statirao, ja u Sloveniji statirao. O, Ja sam pokušao. Vidiš da sam isti klip kurza je. Da, ko si me dobro. Ja sam statirao. Dobro si to onda. Vidiš da sam klip kurza je. Sad, ti plati još jedno. Dobro, dobro. Nije problem.
kaj je života? No, ti mi pa tudi Wow. spava. I taj ugrovač spava. Treba. Izvolite. O, Potem, o, ljud, pa dobro. pa zaletela se boš. Stoj. Potem. Vse me servizi. Joj, joj. Vse me servizi. Ok, to je pa najlepše bitje na svetu. Ni. Je. Kaj pa šlogi? Ja, šlagi je druga. Si pozabila na najlepša. šlagi? Nisem, jaz bi tukaj ostala. Dobro. O, ti si tako lep zdaj. Lepi admir. Ja. Ja, Onyxa pol. Možno za srečo ima majki, ja to zapovem. Ok, ampak jaz moram reči piščanči ražniči. Pa nešto od piletine. Če ima. Upam, da ima kaj. Če ne pa je šla si poje hamburger, pa se vse. A pa na hamburger greva tam pri šoli. Je lahko, ker si ti Ja, rekel, ja. kaj veče tam. Lahko. Sam... En hamburger. Ful je bil fajn. Ja, malo se mu je roka Ja, tresla. res. Tako, Je. sem bil tako, mu bo ta zaklop. Ne, ampak je tako, trese sem v roko, ampak se vidi, da je ful sposoben. Tako, da ni to. Je pa te prej zakrala brez, da se mi trese roka. V redu smo. Šta se treseš, umari. Ja, jaz sem ful, ja. Res prijeten gospod. Res so vsi tako prijazni, jaz to ne moram reči. In vsi naj jo poznajo po čukotu. Vsi vejo, da smo bila s psom, a vi ste oni s psom. In tudi, ja, na YouTubeu bo znana, a ona je dva s psom. A si gledal? Tako bo, jaz sem videl že od unih dveh na YouTubeu, kaj brali, kjera je, a ona je dva s psom? Ja, ona je dva. Ja. Ona je dvakrat od vseh. To je to, kako bom bila To gledal. boš ti morala montirati. Zašto? Jaz ne znam. Mislim, meni to ne bo dalo. Meni bi je jasno to, ja. Kjera nalegici, lega. Duj to On je smešan. A bolj ti? Ja. What? On je Sem znan. od njega sem pobral vse fore, on je bil na TV-ju. Sem imel te novoletne programe. Kako mu je ime? Kenan. Kenan! Reka visoka dama. Idi preko igru. Zdaj imaš šanse, veš, zdaj sam pej to lov. Jaz te bom ven s tebe gledala. Kaj not. Gdje da te vodim, ajde, reci da te vodim. Gdje da te vodim, curo? Vodim te na more. Na more idem. Vodim te na more. Ja. Kamor boš pelal, tjem pa šla. On koliko mava mark? Ja, 5. 5 mark mava. Za 5 mark lahko jeva. Eno lepenjo. Res bi lahko nekaj pojedla. Ja, obvezno, jaz sem Greva v ful Onyxa lačna. jest. Ja, A ne, rekel sem hamburger. Nijamo mark. pa vse kartica, ne? Ne vem, če je kartica. To moramo vprašati, s čem nas plača. Platiti evrima. Ne, mogo platiti evrima. Sem nas vzel to. Fer. Sonček.
prideš in zaigrava. Advantaž. Night club. Advantaž. Nisem šla še žurat, moram iti žurat danes. Ni potreben. Izbira bo eno tuširanje, on je meni povsod se te take. Čeprav so tihi, ne? Ja, jaz predlagam, da kaj ostaneva, pa da greš potuš. Ali pa se pol v morje vržeš. Ja, se. Pa še, ja, more ti bo ful. Ne moram verjeti res, Ja? da mi je vse zdaj za morje trenutno. Tako. A zaradi psa? Mislim, da je vse skupaj. Seveda je pes pripomogel k temu, ampak a veš, jaz se imam res lepo tle. Tako, vedno in tak mir. Zadržala si solze, zato sem mi zaletela. Pa gor je skšol. Moram še ene posolilne salate. Sva v Onyxu. To je v bistvu klej gostilnica. Gostilnica, kako se temu reče? Restoran. Restoran. Čez zraven hiše. Kje? Ja. Dober tek. Hvala. Ker je ura ful pozno, nima smisla, da se zdaj voziva do morja in dajeva za prenočišče tam, zato bo ostala še danes prespana tukaj, pa zgodaj zjutraj greva. A? Ja. Jutri imamo trip vozilni.